U premijernom kolu novog fudbalskog šampionata Srbije Crvena zvezda je kao gost na stadionu Obilića deklasirala uslovno rečeno domaći OFK Beograd sa čak 6:2, iako su romantičari imali 2 gola prednosti na kraju prvog dela igre. Ovaj susret je neodoljivo podsjećao na mnoge nezaboravne duele između zagrebačkog Dinama i njihove filijale Lokomotive, koji su, kao i susret na Vračaru, lagano došli iz keca u dvojku i ušli u 7+. Da sličnost bude još i veća, romantičari i Lokosi imaju iste boje dresova, plavo-bele. Inače, utakmica je odigrana u nehumanim uslovima, kao u Sahari, kada je živa u termometru pokazivala više od 40 stepeni Celzijusa u hladu, sa uključenim crvenim meteo alarmom i ozbiljnim opasnostima po zdravlje ljudi, kao i čestim upozorenjima iz hitne pomoći od doktorke Nade Macure da bez preke potrebe ne treba napuštati klimatizovane prostorije i boraviti na suncu. Genijalci iz zajednice superligaša poslali su fudbalere na temperaturnu klanicu po sistemu ko preživi pričaće. Pre početka susreta, minut ćutanja za nedavno tragično preminulog bivšeg fudbalera Crvene zvezde i Jagodine Gorana Gogića. Kao što je poznato, trener romantičara, četvrta zvezdina zvezda, Vladimir Petrović Pižon, spomenuo je takozvani džentlmenski sporazum na osnovu jakih emocija prema crveno-belim bojama, da se dogovorio sa čelnicima romantičara da ne može da ih vodi na meču protiv Crvene zvezde, tako da vodi OFK Beograd praktično od drugog kola. Evo u ostalom sastava OFK Beograda. Na golu bio Čupić, u odbrani Ješić, Planić, Savić i Zlatković, na sredini terena Cuckić i Lišćević kao dvojica zadnjih veznih, ispred njih Dejan Dražić, Miloš Antić i Komnen Andrić, špicu napada Ivica Jovanović. Što se tiče sastava Crvene zvezde, nije bilo Pavićevića, Vereda i Saše Stojanovića ni u protokolu. Na golu je bio Rajković, u odbrani Cvetković, Rendulić, Mbođi i Banjez, na sredini terena kao dvojica zadnjih veznih Kovačević i Savićević, ispred njih Kataj, desno Gavrić, levo Jovića, u špicu napada Portugalac Hugo Vieira. Na klupi su bili kod Crvene zvezde Manojlović, Petković, Jovanović, Grujić, Parker, Ristić i Anđelković, kod OFK Beograda Čančarević, Duronjić, Šiškov, Belaković, Batinica, Janković i Škrbić. Prva zanimljiva situacija viđena je u 8. minutu. Korner za Crvenu zvezdu izveo je Kataj, Gavrić je pokušao glavom, a nešto kasnije šutira Savićević preko gola Stefana Šupića. Zatim situacija iz 10. minuta kada se petom poslužio Kataj, prosledio loptu do Savićevića. Zatim on pronalazi Jovića, a nekoliko trenutaka kasnije Vieira šutira pored gola. U 11. minutu slobodarac za Crvenu zvezdu izveo je Kataj, pokušao je glavom Luka Jović, ali nije bio dovoljno precizan. Intervenisao jedan odbrambeni fudbaler OFK Beograda praktično na gol liniji. Nakon udarca iz ugla koji izveo Kataj, Rendulić je pokušao glavom, ali nije bio dovoljno precizan. I zatim u 16. minutu OFK Beograd dolazi do prednosti, strelac je Komnen Andrić. Romantičari vode u ranoj fazi utakmice 1:0 ovim sjajnim golom Andrića iz 16. minuta. Brojem 9, Andrić Komnen. Evo još jednom vodećeg pogotka za OFK Beograd koji je postigao Komnen Andrić. Bio je to 16. minut susreta, 3 minuta kasnije. Crvena zvezda preti
Cvetković upošljava Gavrića, ali lopta odlazi preko gola. Dok vi gledate tu situaciju, da kažem da je glavni arbitar bio Srđan Jovanović, pomoćnici Milan Mihajlović i Vukan Gordić. A posle 22 minuta igre, zbog zaista nehumanih vrelih uslova, bio je prvi time-out zbog vrućine da se fudbaleri okrepe za nastavak susreta. 25. minut, pamtimo po ovoj akciji Crvene zvezde, kada Viera pada u protivničkom 16 tercu, nakon starta Savića, nema 11 terca za crveno-bele, zatim 28. minut pokušaj glavom Jovića, brani lako Čupić, 29. minut, žuti karton dobija Liščević, srušio je Gavrića. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu izveo je Luis Lućo Ibanjez, bivši igrač zagrebačkog Dinama. Pogodio je najpre živi zid, zatim pokušao još jednom i od svega samo udarac iz ugla. U 34. minutu usledio jedan dobar pokušaj Jovića, ali lopta završava pored gola. Minut kasnije, sigurno najbolji pojedinac u redovima OFK Beograda, Dejan Dražić, oprobao je udarac iz daljine, ali na pravom mestu je Predrag Rajković, najbolji mladi golman sveta. U 35. minutu posle kornera Ibanjez odlično šutira iz daljine, na pravom mestu je Stefan Čupić. Zatim posle još jednog kornera za Crvenu zvezdu, šutira Rendulić glavom, ali preko gola. U 37. videli smo odličnu intervenciju Rajkovića ispred Dražića. U 42. veliku šansu imala je Crvena zvezda da izjednači rezultat. U prilici su bili Vieira, a zatim i Kataj. Na kraju videli ste kako se sve završilo. Nema promene rezultata, ostaje 1-0 za OFK Beograd. U 44. minutu žuti karton dobija bivši igrač Crvene zvezde Bogdan Planić. Srušio je Savićevića. Slobodan udarac izvodi Kataj, lopta odlazi preko gola. A zatim u samom finišu prvog dela igre, u prvom minutu nadoknade vremena, zvanično se to naravno vodi kao 45. minut, Dejan Dražić, nije bilo ofsajda, matira Predraga Rajkovića za OFK Beograd. Crvena zvezda 2:0. Nije uspeo na gol liniji da interveniše i da spasi ovaj pogodak Zoran Rendulić, tako da je OFK Beograd imao ogromnu prednost od 2 pogotka na kraju prvog dela igre. Vidjet ćemo još jednom ovaj pogodak najboljeg pojedinca u redovima zvaničnih domaćina Dejana Dražića. Trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović nekoliko trenutaka kasnije je isključen zbog brojnih protesta, najpre kod pomoćnog sudije, zatim je prigovarao i glavnom arbitru Srđanu Jovanoviću. Praktično nije bilo vremena, odmah se samo krenulo sa centra, Zvezda je krenula sa centra nakon ovog primljenog pogotka i možete i sami vidjeti, slede novi protesti Miodraga Grofa Božovića kod glavnog delioca Pravde, koji donosi odluku da ga isključi, tako da poznati crnogorski stručnjak u nastavku susreta u drugom poluvremenu nije imao pravo da više sedi na užarenoj klupi Crvene zvezde. Na samom početku drugog dela Grof Božović je zauzeo svoje mesto
na klupi crveno-belih, ali vidite da je arbitar Srđan Jovanović neumoljiv i da mu je pokazao put u slačionicu. Nisu pomogli ni protesti kapitena Crvene zvezde Predraga Rajkovića. Kao što ćete vidjeti kroz nekoliko trenutaka, Miodrag Grof Božović je definitivno morao da napusti teren. Ovo što ste vidjeli, to je bila dimna zavesa koju su napravili zvezdini navijači, a evo nam i prvog uzbuđenja u drugom poluvremenu. Cvetković prema Kataju interveniše Čupić. U 47. minutu Dražić je u solo prodoru, prošao je praktično između trojice zvezdanih igrača, našao se u odličnoj prilici za 3:0, ali nije uspeo da je realizuje. A zatim sledi veliki preokret Crvene zvezde. U 48. minutu Mamad Mbođ postiže svoj debitanski pogodak u crveno-belom dresu posle asistencije Luća Ibanjeza i Crvena zvezda smanjuje rezultat na 2:1. Evo još jednom tog pogotka Mamadu Mbođa. Asistent je Lućo Ibanjez. Inače, propustio sam da kažem da su gosti u 46. minutu napravili prvu izmenu. Batinice je zamenio Liščevića. U 50. Ibanjez kao na tacni je poslužio Kataja. Kate u velikoj prilici, ali ne pogađa protivničku mrežu. U 52. minutu nova akcija Crvene zvezde, Gavrić, Kataj, na kraju Jović. Nema problema da pogodi praznu mrežu za OFK Beograd. Crvena zvezda 2:2. Pogodak Luke Jovića za izjednačenje. Dakle, za samo 4 minuta od 48. do 52. Crvena zvezda je izjednačila, a ubrzo ćete vidjeti za ukupno 10 minuta postigla je čak 4 pogotka, računajući naravno i ova dva koja smo već vidjeli. U 53. minutu praktično samo što se krenulo sa centra, vidjet ćete novu situaciju. Ovo je još jednom taj gol Luke Jovića za 2:2. A sada ovo što sam najavio, samo što su romantičari krenuli sa centra, ubrzo su napravili veliku grešku i Bogdan Planić u svom 16-tercu pravi prekršaj, dobija drugi žuti, odnosno crveni karton. Srušio je Vieiru, u stvari to je direktan crveni karton za Planića, a evo i realizacije Vukana Savićevića za OFK Beograd. Crvena zvezda 2:3, Vukan Savićević precizan sa bele tačke, minut je 55. Dakle, za 7 minuta od 2:0 stigli smo do 2:3. Evo još jednom te sigurne realizacije Vukana Savićevića. Povredio se i golman OFK Beograda Stefan Čupić, tako da su romantičari napravili izmenu. Zamenio ga je Ognjen Čančarević u 55. minutu. Zatim 2 minuta kasnije nova prilika za crveno-bele. Luka Jović je u šansi, ali ne uspeva da poveća prednost Crvene zvezde. Nije uspeo Luka Jović, ali nekoliko trenutaka kasnije u 57. minutu to uspeva Vukanu Savićeviću. OFK Beograd Crvena zvezda 2:4, minut je 57. Drugi pogodak Vukana Savićevića. Iz tehničkih razloga nećemo vidjeti nekoliko prilika i poluprilika, već se odmah selimo na 78. minut i novi gol Crvene zvezde za 2:5. Strelac je Joshua Parker, koji je ušao u igru u 68. minutu umesto Uga Vieire.
asistent u ovoj situaciji Vukan Savićević, a realizator Joshua Parker, igrač kojeg su navijači Crvene zvezde u poslednje vreme uzeli na zub. Nedavno su mu zviždali prilikom svakog dodira sa loptom na onom duelu prijateljskom meču protiv Mordovije. Dakle, 78. minut, Joshua Parker, OFK Beograd Crvena zvezda 2:5. A zatim u 92. minutu isti igrač postiže još jedan pogodak, dakle drugi gol Joshua Parkera, ponovo je asistent Luis Lucio Ibanez i ispostavit će se postavljen je konačan rezultat u 92. minutu, OFK Beograd Crvena zvezda 2:6. Dok gledate još jednom snimak ovog posljednjeg pogotka na utakmici, da ponovimo da je Crvena zvezda na večeru savladala OFK Beograd sa 6:2 i preuzela vođstvo na tabeli posle prvog kola. OFK Beograd je poslednji, a po završetku meča dogodio se i skandal vezan za odnos prema medijima. Naime, na improvizovanu medijsku konferenciju došli su samo pomoćni treneri ova dva kluba, Goran Lazarević i Vojo Ćalov, a igrači oba tima pravo iz slačionice, praktično neistuširani, su ušli u svoje autobuse i niko nije dao izjavu za sedmu silu.